May po oras labot Kapampangan. Chuta na naman kayo ni kang katamang Tegalgun series. Kadumpulot pito na ini. 27, karakalda na eh. Okay, pag-umpisan tayo eh. Ini very common yung daramdaman ko naman eh. Patugtog aras itong limbawa, patugtog music. Tegalugan niya ito yung Kapampangan na patigtig. Okay, patigtig ay patugtog. May ganap Tegalugan niya naman ini simple namong Kapampangan may gawa. Limbawa, may ganap kasal king Pisamban San Fernando, may gawa yung kasal Pisamban San Fernando, yung kasing may ganap kay Tegalugan niya eh. May bunyag Tegalugan niya yan. Yung Kapampangan na may balu o kaya may balita ne tiyak yung Kapampangan na piu ati tiyak ko apipiu ko. Okay, pagsabihan diyan pa mong H eh, gala ko itang H pagsabihan Tegalugan niya pa mo rin yung mas manayo ng Kapampangan sabyanan. Okay, ikit kayo ni karang metong comments iwas gulo. Paborin mo niya mo, iwas gulo na. Ing isipan kong mas manayo ng Kapampangan ini, pangilagan ng gulo. Okay, iwas kasi iwas Tagalog ito eh. Iwasan, pangilagan eh. Okay, magpaalam. Ikit kayo ni kayong kakatamo nga guman kayong Kapampangan. Magpaalam, para ka na ako, Tegalugan niya, ing mas manayo ng Kapampangan, mamun. Mamuna ako kaya magpaalam na ako kaya ali. Mamuna ako kaya ing mamun, baluyo, tinya namang kaparehong ama nung detang kakanan na mamun. Detang sponge cake lata rin ng English. Okay? So, reta rin kaya katamang Tegalugan ngayon king pang kalabing pito tamong, libing pito. 27 akware. Tandaan ng tamo dening Tegalugan na rin kanakula mo na may kareng aliway elam kanyan, pero sana nung Albenyo rin tandaan ng tala ba karing ito king pamagsalita tamo pamanyulat mabibiyasa tamo bagya kareng mas manayo na Kapampangan eh. Sige, hanggang na pa mo kayo, kakabana yung bagya. Salamat kaya kayungan, ipangapampangan tamo, Luigi Kapampangan.